Pemirsa Tio Senguratiang Indik Protokol Kesehatan Prokes 3M ring tengah hing pandemi COVID-19 sani sampun mekatah da sebulan ngelintang. Krame taler kaaptiang dincapang konsumsi nyani. Napi malih majeng krame sani mendui daya beli sani ageng. Pengurati ekonomi saking Uniknas University Agus Freddy Maradona Mausang, budaya konsumsi krame jantan mausane ring sejeroning nang yang bidang bisnis taler perekonomian daerah. Dan Indo gesang pengelimbakan bisnis saking konsumsi krame taler nambakin kewentenan PHK. Perindikan inucap, taler diglis niaga yang selah pekarian majang krame sani poleken di PHK wiadin sani dirumahkan sangkaning pandemi COVID-19. Lianan punike pemargian prokes sani becik taler mausane sejeroning pengelimbakan bisnis, sekadi pewigunan masker, naga jarak, wenten nyani genah wajikin tangan, testing utawi penureksan, tracing utawi pelacakan, treating utawi perawatan, ring sejeroning pemargian prokes 3A miwah 3T. Kejantanang pinake pemargian sejeroning nambakin COVID-19 tur nyokong pengelimbakan bisnis rumah suk perekonomian. Nganutin saking bidang bisnis sejeroning nincapang konsumsi krame, pelaku usaha patut ngangken becik kewentenan stimulus saking pemerintah. Nas perbiaya operasional, tur nambakin pemargian pemutusan hubungan kerja wiadin karyawan sani dirumahkan. Inovasi telerdat kebuatan majeng angganing pengusaha mangde side ngasilang produk barang wiadin jasa, sani kebuatan krame ring masan pandemi puniki. Keselehan ring penguntat warsani mangkin, konsumsi krame kekantenang nincap tur angganing usaha sampun ngawet ngelaksana yang investasi yadiastun kantun kuatasin. Bisnis Bali Nguningayang.